that 25 September 2021 le Baita ogin meet come one day sports venue number 1 to Bikhonom hin number 2 kelang gamla jamin tin itlai ku dei sanbung hin itlai ku venue 2 itlai munnya hi hung kichem kap le hin tunin organizing committee hoto itlai Bikhonom wangkhwa launching program in Kahungwin launching hi trophy mug t-shirt it's hi tu chung sports fixture hian aban hi computer apa hi job hale whatsapp ma hoise la ke chi ta hum ki uploading hi hi no mai hoa hi it's hi tu chung bike organ sports for champion trophy hi aban ting no mai volley trophy abale basal football second prize trophy abale no mai volleyball trophy ma phone hi ong ki semen hi chi hi koi ta bang bai te ogin met kangai lu e ti a ki thupi na kan eno mi ati le hi chi bai te ogin phone nyau cha hi song le ki thupi na so pi ti hi e one day hi ta in tu chanin team som dali omin hichi hi jingka pung ge da first play ki pan te de hi chun tunin hichi ogin meet ngai lu na jala hung ding ho jong se aphat cha hung ding in jong kan in he organizing committee ho in lapi khat nei ite ti longyal ni chinai sin hichi lapi ai sa dok pi ba mang boy chule nga tracy amani chunga ke pa thu isayuin mi jo sen yum na chi wa pana an jingan in daluwa hilaya ine khom diu de sa na jalin organizing committee ho in jingan na ke honin it's hi chi pa ta an no ine khom wa ki chi no ki chi khom de kap cha ya ule bol ba thalong ta ki pa ta ki bol form te mo le so ba yo ki ngai lu lai hu brand te ki ni chi ngai sa pe na ki gela pa ta ke mo form ding in yum na chi ba mi akoi chom team lo mi zo si team la ke jom organizing committee khan hi nei team la ke dunia hichlai ka din namun he hele lawi team cha hi in chi lawi apana hi apau hi lai chi to na hong ki ve sa hi bi kuno bai te again meet I bol na deu lam cha hi hichlai phailang apana hong hon jong chlai ya hi to deu chu cham lang apana hong hon jong lai lam ya hi chi to deu hichlai hi screen ai zui to wa hi le bi kuno chu hi ding hi tai Baita ogin meet comes one day sports tunin Bikhnoma launch organizing committee na ki motai